Kitabu cha Hesabu mlango ni wa 15. Kora, Dathani na Abiramu Manaasi. Vikara Kora mwana wa Izihari, mwana wa Kohathi, mwana wa Lawi na Arubeni, yani Dathani na Abiramu ana Eliabu na Oni mwana wa Pelethi. Haungana vilongozi magana mairi na 50 au mtunganano mamanyikanao na mareo kalama zatsagulwa ukala abomu awo mtunganano makimuasi Musa makikunzumanyana kumupinga Musa na Haruni makiambira nini mzakaza jomu mtunganano huo si ni mweri na kila mtu haha ni mweri na ye Bwana ahamwenga nasi hosi kwani ni bae mnazikunya mbere za mtunganano wa atu wa Bwana kuzasikira visho Musa akiigwa na moyo akimwamba Kora na wanzie osi machero na mazacha Bwana mwenye andafanyesa au mario akwe na mweri ni hiye na andie mkaribisha ni hani maana iya ndiye mtagula ndiye mreha hehinai uwe Kora na wanzie osi mdahenda vivi hala ni visani cha kufukizira uvumba changizeni moho na mungize uvumba mbere za Bwana. Iya ndiye tagulo ni Bwana ndiye ndiye kala ni mwere. Kwani nini ya Lawi mzakaza jomu. Kiza akimwamba Kora. Vikara hegani sikiro msirikize henu ya Lawi. Mnaona ni ututi tewo wa mulungu wa Israeli kumtenga na atuosi amtunganano wa Israeli. Na kumrahahe hinaye ili muhende kazi kaiza hema la Bwana na kuimambere za mtunganano na kuhudumia watu wamreha nini na Lawi anzienu hehinai ela vivi mnamala kuhala hata wa ulombi kwani Haruni ni hani hata mnamnungunika kwa visho nini na wafuasenu osi mzangwirana kumupinga Bwana bae Musa kiaiha Dathani na Abiramu ana Eliabu ela ama kiamba kafunda kuzabule vizejeja kukala wafomboza itirio tele maziana uchi wanyuchi ili kuzafa laga mumunyika kavitosha vinobe unamala kuzanu ulofuta wale zaidi ya visho kuzaufisha itirio tele maziana uchi wanyuchi hedo kufupa urito wa mienda na chunga jami zabibu vize uzazi ya mato watu hao si hata bule kafunda kuza kona Musa kitukirwa jomu na kingomba Bwana usikubali bule sadaka yao mutu mimi sizahoka ngaa nzo mwenga hedo kumuhendera mwenga wao Musa kingomba Kora machero nzo nimbereza Bwana uwena wao afuasio osi hawenga na Haruni mdahala visani magana mairi na 50 cha kufukizira uvumba kila mwenga ndahala chakwe achangiza uvumba na kihirike mbere za Bwana uwe na Haruni nane mdahenda za visho vikara kila mwenga kihala kiache akichangiza makala gamoho na uvumba na kirungarara hamwenga na Musa na Haruni mbere za mlomo wa hema la mtunganano Kora ariho kala aza kusanya atuosi kumupinga Musa na Haruni hohenye mlomo wa hema la mtunganano nguma ya Bwana ambolera atu os ho mtungananoni bai Bwana akimwamba Musa na Haruni kala nikure na atu ili niangamize mara mwenga ila Musa na Haruni makizi gwaga na moyo na makiamba mlungu wa maroho gosi gana damu vize undasukirirwa atu osi kwa utuwa dhambia mtu mwenga bai Bwana akimwamba Musa ambiro watu mende kure na hema la Kora ra Dathani na ra Abiramu bae Musa akiuka achenda kwa Dathani na Abiramu hao vilongozi wa Israeli machenda mwenga naye Musa akiambira watu kala nikure na mahema ga tiriri na msigute kitu chao chochosi size mkangamizo hamwenga nao kwa utuwa dhambi za ozosi bae watu machenda kure na goma hema ga Kora Dathani na Abiramu Dathani na Abiramu machambola konze hamwenga na Adamu ao makima mbereza milomo ya mahema gao ndo Musa akiamba vivi mndamanya kukala Bwana ndariye ni huma kwenda gaga gosi na kukala si vendere kiswa changu atuwa makifa kifo cha kawaida hedu makipatwa ni mautuga kawaida gapatago watu
bai bwana ndakala kanhumire bule. Ela bwana kenda uturio kaunda hendwa nayo isipa shuke yamiza mwenga na vitu jao na mataramuki uzima wa moyo bemndamanya ukala maza muvule ya bwana kuzamarigiza kunena vije tu homareho kala maimire hakipashuka nayo itiki gunuka ikiamiza mwenga na Adamu wao na afuasi ya Kora na vitu jao jos bai na osimareho kala mwenga nao magitaramuka kuzima wa moyo siki afinikira na makingamika kulaho mtunganoni Aisraeli os mareo kalama adengereka mareo sikira manarira machimbira makiamba size sisi nasifukamiza niyo iti bai hakimbola mohukula kwa bwana ukiaucha watu magana mairi na 50 mareo kalama zafu kiza uvumba kona bwana akingwamba Musa mwambireli Azari mwana mulombi Haruni ambazo je visanisha kufukizira uvumba kulakaiza wa moho na goma kalaga moho garigo mumaga akagangwage kwani jo visahani ni vieri visahani cha kufukizira uvumba ja atwao Mario riwa ni kuhenda dhambi kwa enye visanyeni vikale kifinikiro cha kijecha kwambozera sadaka kwani ni vieri kwa kukalawere jambo zo kwa bwana visahani vivi ndakala onyo kwa Israeli bai mlombeli Azari akivihala cho visahani changandu cha kufukizira uvumba frijo kala jambozo ni areho watu mareo kala mazaochwa akivisanya akifinikirira kijeje cha kwambozera sadaka wahenda vivi ili vikale ukumbusho kwa Israeli ukala mteyo saria siwa kijazi cha Haruni kanda mfukizira uvumba bwana sizaka kala herekora na afasi baili Azari wahenda kila kitu alichoambirwa ni bwana kukirira na Musa unaza chakwe Israeli os makimnungunikira Musa na Haruni makiamba mwala gatwa bwana elo watu mariho kala maza kunzumanyika kumpinga Musa na Haruni magaluka kulola upande wa hema la mtunganano lola rohe mariki finikirwa ni ingu na nguma ya bwana ikionekana bai Musa na Haruni machinda mbele za rohe mara mtunganano na bwana akimwamba Musa kalani kure na watu ili nonge mara mwenga ela Musa na Haruni makizigoga na moyo hoti Musa akimwamba Haruni halakisa hanicho cha kufukuzira uvumba uchangize uvumba na moho kulakaiza cho kijeje cho kwambozera sadaka uyereko kwa watu ukapatanisha na bwana kwani bwana zairi chira koroze na mapigo gazaanza bai Haruni akihenda herarijo amboni Musa akikota malo hata kaika ya watu akifukiza uvumba na akiapatanisha na bwana iza mapigo were gazaanza kare kwa apata watu Haruni akirungarara kahika heya au mareo kalama zafa na mareo kalama cheremoyo na goma pigo gakiricha vikara au mareo kalama zafa kwa goma pigo were ni atoa 18,000 na magana mafungahe mbale nare mareo kalama zafa kwa utu wa Kora bai goma pigo gakiricha na Haruni akimuyira Musa wahenye mlomo wa hema la mtunganano. Ni hayo tu.